kuble ke singi sai jan bokhuj atrai ngana aishwa ya ka homework bani kong muntaga singi kade ke singi ba ar jangka novena chungi watklan ba ar sa pule ke sam nrupo khandai 69 bari ke khana phia pule baro southly ki gospel but what kumno gela batai shafang ka rukom tap mano batap hangno gela tap ya jisu kensa pule baro southly ki gospel but sa kaweru suma mataga singi sa pun khuit bhaga ye pulauru but pun kre katu ka kamera na banta ka jingpet nor paska chibet kini kilong ki jimpan kre ki bakarpang bangi phasha ka gospel u Yohanes kalanong khat khandai khat saupuwe ni pule kumne ladon kakper ha kata ka jaga ha gaba la penyap yau jisu baladon ko hangta kawe ge jingtep bathmai ha gaba ampaju tep yano Nicodemus pat Joseph na Arimathea kila tep yau jisu ngikan mau sa kawe ka per Eden habau ble ula be Adam bat ka im na kper namar kila panken yaga ain jungu kila kangi ki na habar panmenta yi sa kawe ka kper namar Jisu ula kongo yau ble pa kila kibre kila panyap yau bat kila tep yau ha kper but hitip unsa mi na kane ka kper ban pli ya ka kper bau ble ula khang na banda jungi kibri kane ka de ka jing maya but phi kan ma kat ba Jisu dang im ha ka gospel kat ku Matthews kala nang kat ar record saupo ula ongkum ne kumbau Jona ula sa lais ni lai miet ha ka po kha he kumtaru ukunu bri unsa sa lais ni lai miet ha po ka khandam ki apostle jingi ki bala kan mau ya gane ki bala yosmo ya gane tremanta ga singi ki don hangno self quarantine bale jingtien jing artatien jing tolot ga jingit himan para bayet agine ki por daga por thai baro ki baya kuslai ki kolmar man kasmi ki number jung ki baya ki ba pang mangi ni ninde ban long ba tieng ba tolot kum ki ve namar singap na prophet Hosea kalanang re pideban pule iwe hadu saw nga pule tangane ba ar hadian arsngi unsa penim biang yangi hakasngi balai unsa pen koiringi bat nginsa im hakma jungu kane ga jimpang ru kade ban penskem ka jinge jungi namar kumba ong Hosea ong ngin one pasha oble baru blengsa kerkuyengi pa baru kun mansimba kut